Nara kei te mihe te rā ki te komiti o te tīmo hikurai. Ki te komiti au te o Kahuitara. E whiriwhiri hai nei rātou e ai tēnei kaupapa. Me ki e te rā, te papa tākaroa. Ko tūmai rungu hau ki tēnei whenua. The establishment of Kahuitara Sports Ground officially opened the 8th of June 2019. He tohu whakamihi ngā te karapu o Hikurangi ki te mana whenua i ngā whānau o Kahuitara. Me te mihi anō kia riki lawa ko Lien Kuru o ngā koa nui hei āwhina ki te whakatū ki tēnei whapataka.